Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah malam ini perdana di channel Rumah Umat Tombo Ati kita belajar bareng-bareng membaca Al-Quran dengan lagu atau tilawah Al-Quran. Langsung saja kita mulai dari lagu yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. 1 2 3. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Ulangi lagi dari pertama. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. 1 2 3. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Kita lanjut lagu yang berikutnya. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ayo 1 2 3. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Kita ulangi sekali lagi. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ayo 1 2 3. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Lanjut lagu yang berikutnya. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. Ya 1 2 3. علمه شديد القوى
ulangi sekali lagi. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, 1, 2, 3. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kita lanjut lagu yang berikutnya. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya, 1, 2, 3. Kita ulangi sekali lagi. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya, 1, 2, 3. Kita lanjut lagu yang berikutnya. Bayati jawabul jawab. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ayo, 1, 2, 3. Untuk session awal ini, untuk lagu Bayati kita selesai. Alhamdulillah sudah sampai di lagu Bayati jawabul jawab. Kita lanjut lagu yang berikutnya untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.